Barnaabaas akkana jechaati odeessa. Biyya Filistiin keessa wajjin deemne amna dheeraa Iisaa ilma Mariyooti wajjin. Gaaraa fi laggeen Yihuudaa fi Galiilaa hunda keessa takka takkaan baane. Biitti takkittiin hundi keenyaa'u ilaa amma ziyaaraa seetiif hin dhaqin Saamiraa qofa. Akkuma beekamutti Saamiraan biyya Galiilaatii fi Yihuudaa jidduudha jirti. Uummanni biyya suni amantii teenyatti sin amanan. Nutis nun jaalatanii akka nyaabaatitti nu laalan. Gaaf tokko nuti dadhabee bishaan dheebus halawwachuu jiru Saamiraa tanatti gorre. Hundi keenyaa'u bishaan dheebuun baanu barbaada adda faffacaane. Akhi namaa eela yookaan madda yoo agarre jenne. Akka carraatti tahee ani murna bishaan barbaacha barsiisaa wajji deemirraa hin ta'e. Isaan kun eenyu si fakkaatan? Hin beekne keessummaa na fakkaatan. Isaan kun warra nuti beeknu miti. Warra kun Ibraaniyyoota na fakkaatan. Ibraaniyyoota? Isaan kun warra biyya kanaa natti fakkaatan. Yahudaadhaan gama isaanii ilaalin. Yaa intalo bishaaniin barbaade. Warra eessaati ati? Ani gabricha Rabbeeti. Anilleen akkas. Ati warra eessaatiin siin jedhe? Ani Ibraaniidha. Ani immoo Saamiriyaadha. Yaa intalo. Silaa beeyte eenyu akka ta'e bishaan si gaafachuu jiru. Akkasi obaasuu isa kadhatta ture. Atii fi keetiifuu Ibraaniyyii musaafiraa haadaaf sulluman qabdu akkamitti eela kanarraa na obaasuu dandeessa? Mee akkamiin na obaasta haa? Yaa intalo. Namni eela kanarraa dhugu ni dheebota. Namni nin ani obaasee garuu namni sun inumaa hundee buutu. Tasuun daranii jiruu zalaalamuu argata. Ani maaliin waasii gaafadheehu? Jaarsa kiyya siif yaamuu akka obaastee dheebuu zalaalamirraa baastu. Ati jaarsan qabdu. Jaarsa 5 heerumtee ture isaan hundi du'an. Gurbaan amma baamtu wajjin jirtu kunis jaarsa keetiimi. Ati Masiih Nabii Ciisaadha? Ati Nabiyyi Ibraaniyyoota saniimi? Ati ilma Mariyootiimi? Akkasiimi? Akkas ta'uu kee beekeetiin jira. Wahin dogongore naaf obsi. Xixiqqisho naaf obsi. Ani nin beeka. Osoo ani gaafii usin gaafatin akka gaafii kiyyallee naaf deebisuu dandeessu nin beeka. Garuu amma siin gaafadhaa naa himi. Mee eenyu karaa jira? Nuti Saamiriyyoota moo isin Ibraaniyyootatu karaa jira laata? Isin Beetal Maqdisi fuula galtanii salaattan. Tolaa fi barakaan Rabbii Yerusaalem jira jettanii amantan. Achuma bu'a jettan. Bakka biraatitti hin bu'u jettan. Nuti Saamiriyyoonni immoo nutis iddoon qulqulluun sun malee hin jiru jenneeti gama gaara jarsaanin gara gallee salaanne. Siin gaafadhaa Rabbiin salaata lameen irraa kam qeebala? Jechuun kiyya. Salaata keeysani moo salaata keenya qeebala?
اللوي شينا تنتيا يروسالم اللوي شينا تنتيا بيت المقدس ويمان ربي خبيروتين شكتا قدتي دنيا تنقد جرت أبسون إسا أكوا ربي نجري فكيس لا خنو لا البيخ برباد أي ستيور ربي كبري رحمة إسا ركدا يا انتلو سامريا شكي تكن قدين غافين خي غافي سريتو إسين سامريوني ركون تيسوان بيني فسكتن قرون تعبرانيوني نتوان سجود نفني بيناتو بيتشان أمي سنجي بري قبرا نتخان قبرو إله جام أمما هندا خته نرد تدرك أما إسا قفافيف قبلو يا انتلو بخلال يرو رحمن ربي بيبرات الرأس به أصلحات جرا زمن سون خيست سيقبل الله كيبلو تا ربين ركوعا في سجود لغاني ساف قدمي دج متنا جانبهم درا أكسي إيخا مسيح بانتامي أتي هندي خنياو دفا إساء إيقاد جرا إني دفوف تآمي فول دراف يا انتلو أمان تنا دقوم ستين ترى دفو إساء خنا إيه دقوم سي تنجرا كونو أمان تنا منتي خيمو الليستي بيجي واللالم نمني بيخي مسيح لكم سن هنتي خرارة بيندقو بيخي هاي انتلو ورّا سامرا وجني حاساو جرا يا ديرو لا تمال مجو جرا الردور إسان دبسون أركين Kanaafuu atiin kun Masiix dhugaasani jechu akkasiimi Alla'ee yaa intalo sirri na dhageeffadhu ani karaa ilmaan Israa'eliin ergame nabiin ballama seename sunis xiqqasho booda dhufuuf ta'a. Beekaa ergaan dhumaa sun namaa jinnii hunda ergamuu ta'a. Ergaan dhumaa sun hanqaraatii ilma namaatiin malee qara'u addunyaa tanaaf rahmata godhee isii erguu ta'a. intalti milishaa sunii dhufte. Milishaa kan baate. Roofoosiin baanayaa giftitiya intala xiqqishuu dhinte sankaa. Tani ati naa fidaa jette sankaa. Kunoo dhufte arma jirti. Haya seeni ja'an.
intala ashkartichaa Gidiraa Ciisaa Hogga mana humaan sodaatin hoggama xiyyanatti as dhiyaadhu maqaa keesi gaafachuun hin dandayaa? Koroneella. Yeroo gaafii akkasi gaafatte giiftii biyyachaatti ibsa. Sii galee miti? Dhiise akka feete haanaan dubbattu. Koroneellaa qashtii tiyya ati intala roofoosi akkasii miti? Giiftii tiyya. Garuu ichi hankee ija roomaan hin fakkaatu. Warra eessaati ummaan ta'e? Jarmaaniyaa irraa. Ani xiqqoodha gaafa isin duute. أنا آسفة جدا عزيزتي. Haaya taate kootu as na biraan gattaa'i waa xiqqasha waliin haaso'ina. Siif mijawaami? Yaada leeydu waan dhugaan fidime. Haaya yaa giiftii. Sirraa lafa kaayu وضعها على الأرض. Lakkee akkanaa irra jira. maaliif qa? Naaf himi za'a tana waan qaalii achi keessa dhooffattee jirtamii? Uffataa fi keeka mana godhamee as keessa jira. Keekiidha jette? Keeka kanaanaa godhe. Baabaa kiyya keekii mana godhame haalaan fada. Akkas taanaan keekiin kun haalaan mi'aawaa ta'uun dhabu. Danda'ame. Naaf himan akka ati haalaan si dhukkubaa ture yeroo dheeraadhaaf akkasiimi? Giiftii tiyya. Giiftii tiyya jettee na yaamin. Humaa rakkoon qabu ammaa booda giiftii tiyya naan ijaayi. Duuba hoo eessaa si dhukkube? Ani hin beekne. Faalijiitu qaama kiyya dhahe jaan. Abbaan kiyya na gargaaruuf haalaan ni laffee. Khabiiraa fi akkuma birallee bakka nan geessan hin qabu. Garuu homaa godhuu hin dandeenye. Uummanni hundi ni duuti jee hanga maalii naaf fiti? hanga guyyaan tokko hagaariin na fuudhee deemuu dhufu. وأخذني إلى النبي الناصري. Inni sun si fayyisanaan jee. Nabiyyicha Naasiriiti. Hin beektuun isa? Yahudaa fi uummata Yahudaan ta'in hundaatu isa beeka. Isaa jaama. Iisan Naasirii. Yaa dhiiroo ani gurbaa kana niin beekaa laata. Bari inni fira Yahyaati. Kan Hiroodos ajjeesisa. أصلا ليس عليك أن تخافي. tasgabbaawee waa'ee kanaa sirriitti hin beeka. Taree fuutinnaa deebi eegasii booda hoo maaltu ta'e? Eegasiin booda akkasitti Iisaan Naasiriin na fayyise. Si fayyise? Akkuma lallaafatti? Garuu akkamitti? Waan sirra qara yookaan waan si obaasanii jira laata? Lakkii waan takka asnatti hin qaraane waan takka illee nan obaasne. Ani wanni ni yaadadhu sosso'uu dadhabuu kiyyaa fi gaarii irra rafuu kiyyaa. Akkuma tasaatti qilleensi qabbanaa'aan tokko qaama kiyya keessa seene. Gizeen bakka ciisurraa ol ka'e qaamni kiyya hundi naa hiiqate akkasittiin deemuu danda'e. Kunoo akkasi. Inni waan takka hin dubbanne? Akka Iisaan jeen abbaan kiyya naaf hime. Imaana kan keetiitu isii fayyise. Imaana. Garuu hin beeku inni akka abbaan kee ashkara roomaante. Imaana kan baana waan nuti geebarree gabbarrutti barri isaan hin amanani. Roofoosii dhufee yaa giiftiiti. Hoseeni ji'iin.
giiftiitiya. Dhugaan himee fitiin jira. Masaraa mootummaa yoo ana ziyaaruuf ta'e malee akka hin dhufne. Yaa milishaa laal intalti ta'e keessummaatiyya ana bira dhufuu isiitiif inumaa ho'ina naannatiin. Taate haya giiftiitiya. Dhugaa dubbachuuf haalee intalti tantee dhukkubarraa itti fayyite yeroon dhage amriin sun haadhaanii ajaa'iba natti ta'e. Garuu yaa milishaa ani gaafii takkaan siif qaba. Gaafadhu yaa giiftiitiya. Siifin deebisa jeetiin abdii qaba. Ani koroneellaan naaf himte akka ati nabiyyichi sun siin jee sababaan dhinuu isii imaanaa kan keetiin akka siin jee wanni sun dhugaadha. Dhugaadha giiftiitiya. Mee sammuun namaa tunni fudhatti dubbiin tun dhugaadha. Anaaf yaatuu sirri beeyna waan roomaanonni geebaree gabbaroo kan akka Ibraaniyyoonni ittiin amanne. Laal Ibraaniyyoonni afaan guutuudhaan amantiin keessan fudhatama hin qabu nuun ja'an. Duba akkamitti nabiyyichi sun siin jedhuu danda'e? Amantii keetiitu intala tantee fayyise. Jaalala jaartii tanteetiif qabduttiin si qabeeme waan kana addanaaf baase. Yaa ashkarticha adaraa osoo waan takkan dhoysine naaf himi ati maalitti amanteeti? Gooytaa kamitti amanuu kan keetiitu intala tantee tana wayyeessuu danda'e? Osoo lolloqanne naaf deebista je'eetiin abdii qaba. Laal ani dhugaa dubbachuudhaaf nama amantii hin qabneen ture. Keessaafuu eega haati koroneellaa duute rabbittiin amanu ture. Amantumaa hunfadhu waa takkattuun amanu ture. Ilma namaa kadachii tanarra jirullee hin amanu ture. Garuu eega intalti xiyya dhukkubsatte booda fayyaa intalatiyyaatiif je'ee mana amantii adda addaa kaniin oliin seeniin takka hin jiru. Haga mana amantii Yahudootaa dhokodhee ol seenee waan isaan geebaranii gabbaran sun akka intalatiyya naa wayyeessu qaradhuun gahe. Garuu faayidaa takka hin qabu. Akkamitti faayidaa hin qabne? Gaafas akkiniin amanuu ture gidiraan yookaan mucjizaan oduu duriiti malee dhugaa mitiin jechaa ture. Waan hunda sheekoon sahaa ture. Ammaan tana garuu amanuu eegaltee jirta rabbii Yahudaatitti akkasiimi. Laal ani amma rabbii Ciisaan Naasiriitittiin amana. Waan gooytaa isaa sun kadhaa gabrootan hundaa qeebalu ta'uu arkeef. Ati nama amanamaa dhugaa dubbatuudha. Yaa ashkarticha ani nama amanamaa dhugaa dubbatu haalaaniin kabaja. Garuu ani wanni na ajaa'ibsiisu jiru. Hojjoo ashkara roomaanis ni uffatta. Ka amantii Ibraaniyyootaa jala butamtee jirtu. Waan ajaja Ciisaa ta'eefin akkas godhe. Waan ajaa'ibaati. Yoo naa hayyamte akka deemnuun barbaada amma koroneella nuun deemi yaa qashtiitiyya. Yaa ashkarticha yeruma feetee akka dhuftee na ziyaartu intala tantee tana hin dhoorkin hayaa. Marhabbaa giftitiyya. Niin eegaga.
يا برسيسا نتي وردين ربي خنا خدم تهوفينا لا نهوينا وهند جالا إسا خنا برو ما أكمي برا لغان همامي جرى خطاب نبي أشعي الرتي يا ربي إجان همولا نقرو خدوك النسان داني چولان إدو براتيس ربين أكجو نبي موسى دان خوني أنا ربي غيتي ما خنا هالخ من فسر ربي چون توكي چلمن تهيني ربي چون أرقما يچولا خيسا ملتي هما أرقمون دنديني ربي چون جراتا يچولا خيسا ملتي هما جراتشون دنديني ربين قدا دا قدين إسا ملو إني وان هندانو مرسيجرا ربين مخلوقا فكاتو همو قوسي الرفوزا نياتيتي سندو نلندو بخالالا إني جراتا دوان قبني إني موتي الدنيا آخراتي خبيكم ساسادين بكا هندجرو يا برسيسا كتاب نبي أشعيات الرتي نجا ربين أبا غيسني مي ربين أكمتي إلمان قباتشو دنده يا يعقوب لا لغا خنكيتي جتشوني أكنا هدو تجرى كتاب نبي أشعيات الرتي قرو هيكا إسي فهمو لقبنا مراد وان خنا بيخون درك مخينيا بخلال أنبيان ربي برا إرقم هندي يرو ربين خرا إلمنا ما إسان إرقو جتشوتا متشابها نمر والفكات هدو فيدماتها قرو نبين دما خنبوت دفوتا أسن إسان نما أدباسو تأوان رويسا هندا جتشوتا نما قلو دذيخ أنبيوني دبتا هندا إسان نما فسروا تا وان إرقما إتين لماتيف يا ربي أمة خنا رحمة قولي إبراهيمي في إلمان ساتو إجا رحمتات اللالي ورّا إخلاصاً سيقب رسول يا رب رحمة وفقني آمين يا إلهنا dhugaan isiniin jaa balleeysanii jiran qeesotiinii fi khabiirrotiin firriisiyyiin baytal maqdisii fi shari'aa rabbii qulqulluu khijiba isaaniitiin nabiyyoota gaggaarii saalihas khijibsiisan yaa obbaleeyyan sababa kanaaf rabbiin aaruu jabaadhatti aare khabiirrotii macbada suleymaanii fi jalee isaaniitti خزنا بيت المقدس خنا توأجو قبنا يرون أرمل فهند شكي تكان نسينا أتيهو نكرا سدقيما يا سيد قيافة لا الذهب حواريا عيسى ببيلو يتوسني إذا أنا هرارو رامنا لما في ذهب خنا لالو نبو هرسا ما لكتهم بيقو ذهب خنا جزين هركنين قمدا أكسي سري جرتا مين وجه لا يا أمبيو ذهبني خم بروجة قداك بروجة أشكر روماني في أكسماس قمتان سيفي كل إنكبني كبا بغانا غيان دفت يا خبير تيتش قدا خبجما يوسف القيافة بغانا غيان نهيد يا خبير تيتش غرا قدا اتقافة ما خزنا بيت المقدس مالو ما غرا كنسي قدس درانو غافين كبامين دي بسياسة يد قيافة مينا
ناهمي فتوان نما قد شريعة موسى تمادي كشنان نقيا قايساك من عيني أما على أديم سوجيتي في باتي تنخي سوان هجتا أكما دورانيتي هجت جريا خبيرتي تشخينيا ذهب خيستي الناس دلتو كولايني ولك مجرى أكين جيا قفتاغي بكزيكا يا في ميتا ولله نسونين سيكي سمو أرمر راي داوي خنكي قلتا لكي يعني داوي تيني أكما سراي قلون بربادا لان نتي بخارة صدوم كبنا خدها بخيست خوفنو صدوم منو قوتو لعما خمبرا بكت خوفنو قيدو يتخوفتن خمبرا من بربادا نالك هي قيافة خبجما أكان لالي هركتي نتي خسارو لافتي من يرو واتي قبودة دهاب خنو جوا والكبتين اسنتهم فكاتو أني يرو هندوان أسديم الراقزي هاسويتنا أجايب سيستعبر يا روبين واني هندي أكان نتيان ديم تنجرو بيخا يا سيد قيافة إيجا أمني إلمنا جرتشاس من جلديمو إيجا لرا قليل خزنا بيت المقدس حالا نمري فتشيسوني تكاتي خوني بيكا مالا واني أجايبا قربان في دودي سنجرن قدا بيت المقدسيس أمني قلتو تكاتشا في يوم تنقفا ميتا أجايبا فتوا خبيروتين تنيخاني تجاهل لي هندي سري ميتيچو إيجا أمني خمبرنوتا في أجاج خبيروتي تنيا فرچو منا وايه قدرا عيسى حاساو فيلتا تسندراني زيارة عما تكا في دنسون اللي عما في دوري سانيتي جران أكا يادا خياتي حالة قليخة نيتي قدس نرايا والمري النقاري قرو أنيوان أكا ناتر رتقا بيغا بيكم سقودان كوان سري جرتا هندي خينياوني بينا يرو ما هنداو حاسويني عيسى ديغمو عايكال خنرا حاساوا نميو أماسني دوغومسا مال كارو جرتا يا خازيا مال غوتنغا مسكيدا أوني جرو خدها في وان تكن كبني أمني اللي قدا في قربانا تشي دوري سخيسا يا خبيرو تي مالو مي جرتن لا إنو ماوية دينا نبي عيسى نفهمه أكما نخنا خيستي دغان تقو دغا تقو رتيا فونتين يمالي دهبني تقو دهب رتيا كنف الجنة إسحاق لذا ما قوفتاقية أما نتسدو خيس جروان دلي دهبا خنجروف قروا أني ونين ياتشسي الريبنا دور كجرو جيرو إلمان خيني جراتشو دافتاو نتي إسان كانني في سدودان قدفن يو وني خندابا ميبودا كمي جراتن يو حالا خناني تخففتي بكمادا أكا نتيستانو هيومني أكا عيسى يا روبين خواجما ديبا عيسى للمريم أقول يا كنسي أنفريرسي يا دخن كتفو في يا روبين والنبي أقول قبضا أمني وندي تياما نجرى هاي هاتي هو أني إتن أمني إرقا كستي دوباتي مالتو أكنا سياتشيسا جاتشا إسا خجبا سوني سياتشيسي خاني جيمانا قدام خنكنا على ديغا مفتاحا سون دقومسيتي مولا تبارك سودا دهبا في وان قنا دبوتو سيخيسا سيني ريبا سيدورك لمينو نياتشيسا بيخا أشكري رومان جالي وانخينيا لكما نتفادنا إساني قنو في akkasi isaanis fadhinnaa keenya nuu guutan jechuu ashkarii roomaan nama ganqabanii dirqama keenya waan barbaadan isaaniif kennuun isaan yoo barbaadan beetal maqdis kanaa'u diigurraa warraif booda jedhuun ani amriin Ciisaa hungaruu haalaan na sodaachise. seenaa uumamaatirraa hin arra isiniif odeessa.
yeroo rabbiin biyyee uume booda amata yookaan waggaa 125 fi akkanumatti ajajaan malee dhiise. Shayxaanni beekumsa qabaa khabiira ture. Malaayikaa waliin rabbi gabbaraa sadarkaa guddaadha qaba ture. Rabbii guddaan danda'an duuba ibliisni beeksise akkuma biyyee tanarraa nabiyyoota hedduu gana uumuudhaaf ta'u. Sadarkaan ibliis qabu duraan haalaan guddaa ture. Silaa beekumsi nama qaceelche ibliisii qaceela ture. Barnoota beekuun isaa jallinarraa hin baafne. Haqa diduu fi nama xiqqeeffachuutti booda'aansite malee. Akkasitti hinaaffaan haaftee ibliis lole. Malaayikaadhaanillee je'e. Ni je'een as deemu jira guyyaan uumaa biyyeerraa uumamte kabajaa ja'amnu. Mee nutiin ni mala wanni akkanaa kun. Jechasaa kanatti rabbiin ibliisittis aaree hunda isaaniitiinuu je'e. Yeroon aadam biyyee tanarraa wal qixxeessee ruuxee tiyyaas itti afuufe hundi keessanuu sagadaaf. Beekumsa aadamis arkanii ajaa'ibnaan haya kunoo amma sagadaaf je'een. Ibliis malee malaayikaan hundinuu sujuuda bu'an. Ergasii ibliis rabbiin akki je'e. Ani isa dura ibiddarraa na uumte uumaa darree amma biyyeerraa uumte kanaaf sagaduun kiyya haqaa miti. Hogguu jecha kana je'e booda yeruma suni fuulli isaa fokkotaa nama sodaachisu ta'e. Sababni fokkachuu isaa kunis waanii qaalii rabbii godhuu didee fi rabbiin nuura bareedumina isaarraa fudhate. Yeroo malaayikaan sujuudarraa ol kaatee fuula ibliis arkan. Fokkina fuula isaatirraa kan ka'e rifatanii lafa kufan. Hoggaasuun jee ibliis yaa rabbi fokkina kiyyan na deebiste. Ammas na jalliste. Jabeenya keetittiin kakadhaa. Anis ilmaan gurbaa kanaa akkuma kanattiin fokkisee jallisuu ta'a. Akka qaalii kee didanis godhu ta'a. Akka qaalii kiyya godhan godhu ta'a. Hogguu kana je'een rabbiin deemiitii keessa gunufii warra si dhagahu yaammadhu sagalee kee tolfadhu wajjinis qooddadhu. Qabeenya horiitii fi ilmaan isaanii ballamallee seenii fi ballamiif silaahuu ati ballamni kan kee dhawannaa malee waan taane. Eegasii akkasitti rahmata kiyyarraa fagaadhaa atii fi warra si jala deemee je'eeni abaare. Abaarsi kiyyaas isinirratti haa jiraatu ilaa yawmal qiyaamaa. Ajaja rabbiitirraa boonuun ibliis kunoo akkasitti isa cabsee rahmata isaatirraa isa fageesse. Kanaafuu wanni kun gorsa isiniif ta'uu qaba yaa obboleeyyan kiyya. Dhugaan isiniin ja'a. Namni salaata hin salaanne isni shayxaanarra hamaadha. Rahmata rabbiitirraa his fagaataa. Nama akkasii sun balaa guddaa irra buuta. Rabbi bira yaa obboleeyyan rabbi tokkichoomsanii guddisuun nurratti dirqamaatii beeka hanga guyyaa dhumaatti. Yaa barsiisaa ati yeroo dheertuu salaata keessa fixxa. Nutilleen akka keetii kanatti salaatuu ni feena silaa. Nutis akkatti sagannu nu barsiisi yaa ergaa rabbii. Yaa Yaaqoob yeroo mootummaan yookaan milishaan Roomaan akka waan takka gootan isin ajaja akkatti sodaattan yaadadhu. Akkas daran rabbi sodaachuu qabdan salaata keessatti. Yeroo kadhattanis akkana jaaharadha. Fuula keetiin dhaabbachuu jira. Yaa Rabbi onni keenya sabachiisi amantii teetirratti. Yaa Rabbi rizqii biddeena keenyaa yeroo hunda nu bal'isi. Dogongoraa fi dilii teenyas nu araarami. Akka warri samii shari'aa keetiin bulutti warri dachiitis shari'aan haa bulu. Warra diin keetirra wareegameef rahmata godhi. Nutis ummata akkasii sunirra yaa Rabbi nu godhi. Jiruun duniyaa silaahuu fatanaadha. Warra irra obsee mindaa guddaa harkatu nu godhi. Yaa Rabbi kadhaa keenya nu qeebali. Ati tokkichi kadhaa qeebali. Yaa barsiisaa deemnee dhiqannuu akka nabi Muusaan dhiqadhaa jee nu ajajetti. Shari'aa nabiyyoota na duraa kaniin jijjiiruudhaaf dhufe qoyi isiniif fakkaachuu jira. Dhugaan isiniin jaa
dhugaan isiniin jaa rabbii guddaa tahettiin isiniif kakadhaa ani suniif hin dhufne shari'aa ambiyoota na duraa sun faalleessuuf hin dhufne beekalaal shari'aa rabbii sun ani jijjiiruudhaaf hin dhufne sababni isaatis walumarraa dhaalan amantii nabiyyootaa takka